Om Swastiastu semeton ampuro semeton tidiang nyelanggalah metetegar ngewacen cakepan inik cupak gerantang pastiko makeh kirangnyane pengocen lan tegasnyane ten lali tidiang Nas Geng Renas Nampuro ini kawitin. Aduh sadua ujar ditiang ring sesamu Inggih puniki wenten mekadi tuturan satwa sane aturang tidiang ring idodane sareng sami kecap saking maju mungwing satwane puniki boyoke wenten tios atur ningayang tidiang wantah wit saking jagat Jawi inggihane punika wantah saking Majapahit uang menyambut sareng ruang wenten anake menyamo sareng kekalih niki sane anggen tidiang wiwitan padolanang sareng ruang sumalihne sang kekalih punika wantah merago lanang-lanang gede coba aram pertami yan buat adan ipune aturang tidiang sane kapertamoipun mewasto igede cupa ne alita made grande mungwing adan sane madean naler atur ningayang tidiang punika wantah meparab imade gerantang rupa bagus pasudrane ala pisang yen buat rupan imade gerantang wiakti melah bagus genjing saho munyin ipune pelapan turmaning alep pisan kami kane nyunyur manis dinat kalaning memunyi imade gerantang B
Ado Dewa Ratu Agung semitane Wiakti nyunyur manis. Asing anak mengatonang Saluwere anakin nepukin utawi ngantena solah tingkah ipun Imade Grantang. lanang wadon sami sukung Makesami asing-asing sangantena lanang kelawan istri idepna suke ring Imade Grantang. anggan sane pine kele Kewalo yan buat belin ipune Imade Grantang sani meparab ipun igede cupa. ya icupa rupa bocor hidupnya Nemangkin uningayang titiang ngelantur mekadi ipun igede cupak doh pesan mebedo rupan ipun tekenang Imade Grantang igede cupak keliwat goban ipune jelek sifat ipune setadong ipit ipit larang.